Agwela nara Esokoni la ponlo Kumi municipality ngesi da ko pekwa na jasi kedai yalongongo tomotao no kech otupte teja utenele ebe balarebe Esokoni koto malupo kono da ikengengeo ngesi de mama tarike de land title ibore de mina kwa nae nakin Esokoni atwaniar chepa kadumuni aduko kino na Esokoni lo etekoro gwapuga no kidi isumuni kaduko kino na Esokoni la poloni ane Kumi. When Kopa na kiro na dead, ministry local government. They only kape Kumi, the Mamelan title. La lupoko anwel lalak. Mi todiete nebe radu kwa kinyo Esokoni. So ibo rengin, ujai kwa nakuri anbonbe. Apara nebu nera irere anyu nare dauna kapa kina noija una Esokoni. Imina dauna atwaniar nona repote kwa sota dumbe. Mameto na lupoke Mamelan title. So erangi nakuri anu kujo. Akiro me kamana kede land title. Mamune na atumis. What a finalizing a and a general pengetaki blue city jenkinatake. Onya general bonebe mamoni twaniari Esokoni and cooking na regi bonene on Apollo. Silas ngesi de yata kinitai lipe councilo anyu ni da bonebe tetenareta krono kelan title tetire kwa na Esokoni itegiare adukio kaibe itor. Temo bonwe polo kwa na so. Na sodit nesanga lipe papa me akede council ke automatic right pika kini akwes ne pepe angbe ponani subor kinoni akironi kampe za dumne land title for the market. So yare kini anen kwa na ya majengo ne kira kakani no ngara anyu bonbe kwa na so kapenga ro kitinga kin so kerenyo akani ando na so ma ni boro automatic pe ekorokino ale ai mori kikini ene reporte do pe tere Kumi adumuni land title na rapport kwa ali mweso bonbe aramito dol kino requirements dopeta kelngeza title atwaniar no Esokoni. So keda Minister of Local Government kwa no to so na alwana ni noi keda kama na kide Esokoni anakutana limo kina kate kero kinaina beto na ndo Esokoni andi ini bole kere amangani tuneje kada kada so akutana alimo ni katuna Kumi keda teso kere beto na ndo Esokoni. Julius Malinga ngesi de gwela na ngesi de otomo Esokoni ikeuniti obalebe mamuda ibusa kinda atwaniar Esokoni lo ido elipiti ngesi da pedorosho itorto zima made je councilo anyu nebe itemo kini wakati pete no tetere Esokoni eduko kino kanoda egang itunga Kumi becho kinadum ne Esokoni kwa pache boisho kwa penatisoro timbale ichiabo isonu Apollo kapolo ke Kumi di becho kina aputen ke da boisho kamu so koten bada pedorosonu Ejai tosi municipal iso burkina dum ne land title tetere Kumi de pera dum ne Esokoni lo rai madan kaluche mitongo duki Esokoni odumutungu no town council land title oduki so de Esokoni tete so di bori chepo ne talking anara Esokoni ni munite yongunu depo ne duki taimu eji poro depo ne talking baka do loto berelo lo Kumi ajare rengesho nwe mina sakokere da beki nti abeka do erene aloto bare rengesho ni nche ikoto sa oya utitunga ngune land title oduki so de Esokoni tete so di boro idumuni so kwa penga modingo riba erionget lode aitino da swam sine enu kwa ngesi da omita da be bunida dolu na tchepa airere reja utinele ode Esokoni nalo kaiboro da lu ibecho lu ibusa kinto kanoda anyine be adukio da na Esokoni ngesi de giar kotoma pakina da itemo kintae Kanoka TV East Martinopolo Kumi municipality Kumi district.